Pozdrav svima! Danas ćemo analizirati roman Uroša Petrovića Deca bez tragedije. Ova avanturistička priča kombinuje elemente horora i mitologije na veoma zanimljiv način. Vjerujem da će vam ovaj video pomoći da lakše analizirate i shvatite djelo. Pa da počnemo. Njegov originalni pristup književnosti za djecu posebno privlači publiku i zato ne čudi što je najčitaniji savremeni srpski pisac za djecu. U djelima kombinuje razvoj radnje sa mozgalicama i to je jedna od glavnih odlika njegovog stvaralaštva. Bavi se enigmatikom, ilustracijom i fotografijom. Najpoznatija djela su mu serija knjiga pod naslovom Zagonetne priče, kao i romani o avanturama zelenokose djevojčice Marte Smart. Radnja romana odigrava se u Srbiji neodređenog vremena za doba turske vladavine. Već prva rečenica nam otkriva da se na tom nesigurnom prostoru u ta doba pojavljivao svako i svašta. Dakle, stvoreno je bajkovito vrijeme i prostor koji će omogućiti sve ono što nas dalje očekuje. Upoznajemo djevojčicu Srnu koja živi na Bukovoj planini. Bijeli jež je ugrizao za uvo na samom početku romana. Tada to izgleda beznačajno, ali ćemo kasnije shvatiti značaj tog događaja. Kako bi je utješio, njen staratelj Rafajlo joj poklanja vijaču sa drvenim drškama na kojima su izrezbarene životinje. Soko i poskok. To će našoj junakinji postati glavna razonoda i oružje. Rafajlo je šumokradica koji sječe stabla i rijekom ih šalje nizvodno do kupaca. Njegov pomoćnik je nemi vodeničar, Tasa s lopatom, koji stalno uhodi djevojčicu i ometa je u igri. Njeno selo su spalili Turci i shvatamo da se ona krije od nekoga u planini, a da su Rafajlo i Tasa njeni čuvari. Iako još uvijek ne znamo od koga ili čega je čuvaju. A onda se jednog dana pojavi i treći čuvar, Ibrahim Baja, koji saopštava da je došlo vrijeme da Srna pođe sa njim. Srna se protivi, čak se i fizički obračunava sa njima kako bi ostavili na miru, ali joj ne uspijeva. Rafajlo joj odsjeca dugačku crnu pletenicu i saopštava da nije djevojčica Srna, nego dječak koji je od tog trenutka bezimen. A pošto Turci haračlije odvode dječake, mora da bježi. Ibrahim odvodi bezimenog u nepoznatom pravcu. Danima su prolazili kroz nepristupačne terene dok nisu došli na stijenu prekrivenu zmijama. Zajedno rastjeraju zmije, a onda Ibrahim ostavi bezimenog da kamenom pogodi rupu koja se nalazi na drugoj strani provalije, nakon čega će mu biti moguće da nastavi dalje svoj put kroz šumu. Dječak ostaje sam, uplašen i ljut, ali ne odustaje od gađanja da bi tek uveče konačno uspio da pogodi. Nakon toga sa druge strane po njega dolazi sivooki dječak Jaud koji ga sa sobom vodi u bestragiju. Usput upoznaje i njegovog psa Resmedaja. Na putu do tamo dječak je za sebe izabrao ime Oblak, kako će ga odsad svi zvati. Oblak je konačno stigao u bestragiju gdje prolazi test inicijacije i bori se protiv dvojice dječaka, Cikavca i Čaratana, koji ga u više navrata napadaju da bi ga potom prihvatili kao jednog od njih. Za to vrijeme saznajemo od čega Oblak bježi i zašto su njegovi čuvari Rafajlo, Tasa i Ibrahim toliko zabrinuti. Divlje i surovo azijsko pleme Neura saznalo je za njihovu tajnu. Neurskom vođi Kabaru rađaju se sinovi, ali nijedan ne uspijeva da preživi. Zbog toga se njihovo pleme nalazi pred nestankom. A onda je jednog dana među njih dolutao turski putopisac Daud. Shvativši na koga je nabasao i da susret sa Neurima gotovo niko ne preživi, Daud odluči da otkupi svoj život tako što će im odati tajnu ljudi sa Bukove planine. Tada Kabar saznaje da je Rafajlo jednog dana oživio vodeničara Tasu kojeg je ubio grom. Kabaru su ove riječi raspalile maštu i on naređuje Neurima pohod na Srbiju, gdje će nakon što sazna tajnu konačno dobiti muške potomke, a Neure spasiti od nestajanja. Putopisac sutradan uspijeva da pobjegne od Neura, a u pismu obavještava svog brata da je odao tajnu. Njegov brat je Ibrahim Baja. Rafajlo i Tasa su napustili Bukovu planinu svjesni da će Neuri uskoro krenuti za njima i da će ih prije ili kasnije naći prateći tragove. Sklonište potražiše u manastiru kod monaha Klepala. Za to vrijeme Oblak otkriva čuda bestragije. Nailazi na sjedog i slijepog starca Valtazara koji živi u rupi i poučava djecu bestragije. Lutajući nailazi na djevojčicu prelijepog glasa, ali unakaženog lica. To isprva prestravi Oblaka, ali se ipak sprijatelji s njom. Valtazar mu otkriva da je to jedna od gubavaca koji su se nastanili na istočnom prilazu bestragiji i svojim prisustvom i bolešću brane da iko dođe među njih sa te strane. Nakon toga Oblak od starca saznaje istinu o sebi i svojim čuvarima. Rafajlo je jednoga dana slučajno u šumi našao bijeloga ježa, koji je svojim ujedom oživio bijelu golubicu koju je Rafajlo htio da sahrani. Ubrzo je uz pomoć bijelog ježa uspio da oživi Tasu, Srnu, kao i sve ostale stanovnike bestragije. Sada po tu tajnu dolaze Neuri i za susret sa njima dječaci se svakodnevno pripremaju i vježbaju. Neuri prate tragove Rafajla i Tase, koji su zajedno sa Ibrahimom i bijelim ježom konačno stigli do bestragije. I tu očekuju konačnu bitku. Veče uoči napada Neura, vođa gubavaca dovodi u bestragiju svoju kćer koja je na samrti. Oblak prepoznaje da se radi o djevojčici unakaženog lica. Na njegovu molbu oni oživljavaju djevojčicu, ali gubavci nisu saznali za to jer su sutradan svi izginuli u borbi. Na kraju se i stanovnici bestragije sukobljavaju sa Kabarovim plemenom i uspijevaju da pobjede, ali su u borbi poginuli Rafajlo i Ibrahim. Vaskrsla djevojčica se probudila i Oblak joj daje svoje staro ime,
srna. I tu dolazimo do kraja priče gdje saznajemo da je tasa s lopatom postao poglavar bez tragije. Pređimo sada na analizu likova. Petrovićevi likovi su slikani jednostavno, ali efektno. Naravno, najzanimljiviji i najkompleksniji je glavni lik, koji u romanu 3 puta mijenja ime. Na početku romana upoznajemo djevojčicu Srnu koja neukrotivo luta po Bukovoj planini, vježbajući udarce vijačom po okolnom rastinju. Trenutak u kom joj saopštavaju da više nije djevojčica nego dječak simbolizuje period odrastanja koji nazivamo pubertetom. Nakon toga glavni junak se oslovljava sa bezimen i to je period u kom prolazi kroz naglu promjenu raspoloženja. Od bezbrižnosti djetinjstva na Bukovoj planini postaje uplašeni, tužni, često uplakani dječak koji putuje nepoznatim i nepristupačnim prijedjelima kako bi stigao u bestragije. Taj put možemo shvatiti kao najteži dio odrastanja kada smo nesigurni u sebe, svoje misli i postupke. Treću transformaciju doživljava nakon što stigne u bestragiju. Daje sebi ime Oblak i tu konačno osjeća da pripada, jer se nalazi među svojim vršnjacima sa kojima ima mnogo zajedničko. Isprva u bestragiji prolazi inicijaciju, odnosno postupak dokazivanja da vlada određenim vještinama i da mu je tu mjesto, a nakon toga postaje ravnopravni stanovnik. U posljednjoj fazi razvoja glavni junak emotivno sazrijeva, uči da prepozna i sluša svoje osjećanja. Iako mu to stvara određenu nelagodu, on pokazuje da mu je stalo do bezimene djevojčice unakaženog lica, kojoj daje svoje prvo ime Srna. Na taj način se dovršava njegovo odrastanje i on ulazi u svijet odraslih. Od svih likova u romanu Oblak se jedini mijenja, što je i logično jer je ovo ipak priča o njemu, a ostali likovi su tu da mu taj put otežavaju ili olakšavaju. Imena trojice Oblakovih zaštitnika kriju određenu simboliku. Ime Rafaelo znači Bog je izliječio, a to je upravo ono što Rafaelo radi. Liječi od smrti uz pomoć bijelog ježa. Tasa je skraćeno od Atanasije što znači besmrtan, jer je ovaj vodeničar vaskrsnuo nakon udara groma. Ime Ibrahim znači otac naroda, otac mnoštva, a prezime Baja je hipokoristi kod riječi otac. On je u nekom smislu otac svih stanovnika Bestragije, jer je ideja o njenom osnivanju bila njegova. A osim toga, tek na kraju romana saznajemo da je on u stvari otac jednog od vaskrslih dječaka, Jauda. Kada su u pitanju imena trojice dječaka iz Bestragije, tu na scenu stupa slovenska mitologija. Jaud je predstavnik svijeta mrtvih. Nekoliko puta ga opisuju kao mračnog, a osmislio je i Glogobran koji ga brani od uboda Gloga, koji po narodnom vjerovanju usmrćuje vampira. Cikavac i Čaratan su imena demona iz slovenske mitologije. Starac Valtazar nosi staro biblijsko ime koje znači čuvar kralja ili rizničar. To je ime jednog od 3 mudraca koji su došli da daruju Isusa prilikom rođenja. To je upravo njegov zadatak u Bestragiji, da čuva bijelog ježa i dječake među kojima Oblak zauzima posebno mjesto. Jaudov pas res medaj svoje ime najvjerovatnije duguje latinskoj izreci in medias res, što znači u središtu stvari. Uroš Petrović je čuveni zagonetač i ovim imenom nam također daje zadatak. Možda pas nosi to ime jer je središnji lik kojeg Oblak upoznaje. Prije upoznavanja sa psom upoznaje 5 likova i nakon upoznavanja sa psom još 5 likova. Drugi razlog može biti što se pas pojavljuje na početku središnjeg dijela romana. Moram priznati da nisam siguran da li sam uspio da dokučim pravi razlog takvog imenovanja psa, pa se nadam da će mi neko od vas pomoći. Ukoliko znate, svoje odgovore ostavite u komentar ispod videa. Kabar je glavni negativac. On je opsjednut samo jednom željom, da dobije muškog nasljednika. I ta obsesija ga goni da sumanuto juri za tajnom besmrtnosti, ne prezajući ni od čega. On je vođa divljeg plemena Neura kojim surovo vlada, ne trpeći ničije miješanje u svoje odluke. Ovaj roman u sebi objedinjuje više elemenata. Od priče o odrastanju, horora, avanture i slovenske mitologije, pisac gradi neobičan svijet Bestragije i Srbije nekih davnih zaboravljenih vremena. Uroš Petrović organizuje tekst na filmski način. Kratka poglavlja se brzo smjenjuju, prateći paralelno 2, 3 pa i 4 toka radnje. Imamo istovremeno razvijanje priče o Oblaku, Neurima, Rafaelu i Tasi, Ibrahimu, Daudu i nekim sporednim likovima. Svi ti tokovi se spajaju u jedan koji dovodi roman do završetka u Bestragiji. Poglavlja se često završavaju u najzanimljivijem trenutku i Petrović tu tehniku dovodi do savršenstva. Pripovjedač nam postepeno otkriva tajnu za kojom su Neuri prošli iz daleke Azije u Srbiju. I tako nam iznova budi pažnju i radoznalost, pa se roman lako i brzo čita. Dijalozi su živi i obojeni su individualnim karakteristikama likova, pa se oni mogu lako razlikovati već po samom govoru. Kada Cikavac zadirkuje Oblaka, možemo u njegovim riječima prepoznati karakteristični dječji nestašluk. Kada Kabar govori, iz njegovih riječi zrači surovost i odlučnost vođe okrutnog plemena Neura. Tema ovog romana je Oblakov odlazak u Bestragiju i borba protiv Neura, a ideju bi trebalo potražiti u Oblakovom odrastanju. Na primjer, odrastanje je prava avantura kroz koju svi prolazimo. To bi bilo sve za danas. Nadam se da će vam ovaj video pomoći da lakše razumijete djelo. Ukoliko želite da pročitate nešto slično, preporučujem vam čuveni roman Gospodar muva Williama Goldinga. Ako vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!